Hello, gagayam. Matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikabsat ay misan napud no nagan tintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemarie dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasi manti ko na ni kabsat ay mi. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnet ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak mat-ana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, siyakla ang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional na nang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Wun day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnat talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti pa nagsinyor mo dita pagadalan, tagbakbakit kan dita. Promise, nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon, di mo latultuladan di kapsat mo, nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan, ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan agin roll, no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti agin roll, tadakas ka kanya kay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-aplayak. Aya, wow! Nagmayatin anak ko. Kat, di dakkel ti sweldom. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayaatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manan. Diyak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Anya? Lalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan, tapno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nga agiskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panagsenyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis, agtagibalay laungun. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring mormanan na. Apay, nagsakit ka.
Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapol kadagiti chismosa at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life. Ngay narapaap kong agbakbakit at chismosa kan istambay. You know? Professional ngaminan ti anak ko. Iso amasapol at tanangak mo ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional dyan ako. Ako, di na kami kaya takaduan, maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, ah. Tasaan ako na makipulapol ka na kayo. Takababain mo't no makichistismisak pailang. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay bado na. Apay, asino aya dyan nakatugaw mo, anak ko? Jaglakla ko itaramang nagang dud. Kang angot na jay lako na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisi na nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na, ginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Giant. Tani ay may timakamo dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ya? Tapos damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanan tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kapsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no adda amuyo at trabaho, uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kami ijay balay. Taka na yun dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, uncle. Iso ang mababain na. Ay, wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang nga rod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak idi balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkitkita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako-nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kayat ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Un sa bali lang nga kumpanya tayan na.
Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasayaat nga rod. Rumbeng laapadam mo la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumat kanyak ah. Uwan nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto ah. Tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional dyan nobyo na. Iso ang masapol adisenteta ang masangputan na dito'y balay ah. No kasta, adan nobyo ni Angel nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod nanang. Talaga ang mayat ah. Ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam mo lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka adi adal. Uno saan, nagitay istambay. Kan nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray ko ma, ano napintas ka? Napimpintas mo lang adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang, mala, rogya mo tagdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nonya ti pangadang mo paspasuro taklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanyak. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Wun talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na maray. Kasano laangan ti biyag dano kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Wun bumak nang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo nga ay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan mare. Dadaulam mo't timud ko. Nay, apay ngay ka anak mo mo day jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na nga agawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakadwam? Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintaw ting yung Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na naduma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong din san mo agaret ya abroad. Ngam, mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta, narigat ti trabaho jay. Kabailak, uncle. Ngam, naibag no palubusan na katinam. Agpakadak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidong si Aimee? Agabroad ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkoskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabroad, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya ti imbaga, iso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam ka na ka na. Tulungan da ko maangkal. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas ang masakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang nga rod,
Nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamyay inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayaya. Di yun panunutan ni Nanang Uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga day chay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Kat baybayan nyo agabroad. Imbag man ta naka-abroad kat awan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo ti ka. Ay wan, no mawag di asawa k ibagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin ay angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagadya katrabahwak. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello, Nanang. Pakawaninda ko mano naglibas ka nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wan, Nanang. Takatulong ako nga ro dito eh. Ay, wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, tawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, Nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit asweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjen. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabirok ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. Ah? 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay. Ngamdya sa wakti nagsweldo. Kinisayak dya in-intriga na nga sweldo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka ita? Saan? Ta ipapasta man ng tag kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis. Ay! Anay ko! Abay nga nagkabil ka! Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasinsindarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Kapoy ti pa ng kabil mo kanyak, sinaan kan! Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka din. Basta agsinatan! Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma na dyan nga dindo. Basta hang ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo't masapula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo dagita ba? Isugay tatang sawa. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang iti kas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo iti bayan! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Wan nga rod. Agbababawi ak ngam naladawan.
Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, nanang, jak impakpakaan mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka ah. Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy ah. Agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapuak, nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na ko maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yung data, nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, nanang. Manipod ni din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnak kat agyamyamanak, taure kaskasano naragsakak, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko sa Nikwaje, Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan ko ti sigod abalay mi. Alakastan, tigayam mo ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti maysa kabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag, kanaragsak nga oras tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sat Nelly sa napud no anagan, tintay drama. Ngam, sakbay na shoutout mampay kada Norma Gatchalian. Kanami nakabagyan na ditaring kay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Kan Lunday family dita Paracelis, manipod ka ni Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear Manang Biyanang, kaya't kuman nga ibingay ti kapadasak. May papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ki boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya nga'y nanang, tatang, sino nga ti sungbatak kada indoy kan dyan eh. Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamot nga kayat ko isod nga duwa. May salaing tipilyam ni Nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron tipiliyo, tatang. Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Takalugaran tayo. Ang momon ti family background na. Nasasingpid na kagkakabsa. Kan awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti ama, anak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Jane hanyo nga kayat. Okay lang tamat ah. No, isuti kaya mo.
Ta kasla na singpit mat. Tauray mi dulo makaayay. Madlaw mat ana singpit. Iso na lang ta taga kabangibang nga ilay. When ngam naamam mo ko na, iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasing patmatlaang. Wen, kasla nasing putmutlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayong nga agmano. Numabalin la ko mga duwa dalangan nga song batak kat aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo, untay kapkap na kam. Sikat ang desisyon iti dayta, ta sikat makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga, Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pili ka ni Indoy. Iso na lang ang ate song bata. Agyaman na, tadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pili da na ng kantatang ko, Indoy. Ngam kit di, ay ayatan kamat. Dakal ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon, ti pa nagkasarta. Ni, kat si ka no anya ti pangadang mo di iso ti masurot. Kat pakaragsak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan, dahil tangay paspasabat mo kanyak, Nelly. Kunak no good news, ti padamag mo kanyak. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Linamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat namin nga mabalin nga duwa kayo nga song batak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayo nga song batak. Mala, uston, han kan nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka madanagan. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitnood na problema ma. Di ka ko magbain nga masinag kanya. Tapos sinadaan aklat na tumulong kan ka. Agpaiso dyan eh. Wan, kat bay amon nagitin regalo kan ka. Jak subyan dagi jay. Kukwam aminan. Sa payad na imot ko a couple shirt kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lagta kanyak at ausaran me kani Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kong kada kayo, Nelly. Nagpakadak nga rodan. Katsapay ko, ma. Tanaragsak kanto iti din nati pinilim, alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko kat intad na lata dagitoy. Nay, anya nga'y dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usaran me kani Indoy. Kat, uwan, ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay di abagan na. Kan kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata napaay nga Rod. Adaya mat aglaglag to nga napaay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa lang mat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko madi duwa da nga pakiasawa ak. Nga may salang mat gamin. Nalpas mo't laangan titulagan para itikalay sa daindoy kaneli abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbait. Kahano lay da gararam tanak ko itanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me. Amuming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay kat pagyamanan mi mat ano welcome tanak ko iti pamilya yo abalayan. Wan abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wala.
Apay dagitabadom nele. Yim pakim mataon. Mapanakon ag iyan ije balay da Indoy, nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay nagkasar. Kat dandani matanda kasarme. Uray pay Agden na kayon to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay nga agnaed. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan langan ti urayan kat agkasar kamin. Kat isumet, makabulan laangan ti urayem. Agden na kayon ton kas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nili, ibagaman kininanang, dahil supay lang timapan mangi pastorit inwang. Ni, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka Indoy. Uwan nga rod, diyak mo no apay. Ala, apay nga tangay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nili, kurang na siguro inanala ito Agimbagak tumot lang. Sige nga Rod, ag ina nakapelang. Hangka ngamin nga agbanban unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Tabiglamat na nakastoy ti mariknat. Nangan kan, Indoy. Diyak makapangananang nakapsotak na lang. Marigata nakpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nili aya. Remuarmat. Diyak mo no napanan na. Nanang, maulawak. Ha, ay, ala. Lala, napusyaw ka matan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni hospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintare ka no ni nanang ni Indoy ija hospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang, Nili. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay, nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Awan nga rod. Agimbagak tumot lang, Nili. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intod nga agas mo. Ay, paspasam nga rog tagpapigsatap no rumor kan iti ospital. Uwan, makarawarak to siguro no bigat, Nili. Nili, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumatlang bakat. Mabiitan. Iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Uwan. Sige, agtalikod ka nga ro din tayo lutak databukot mo. Darasam tan adapay papanak. Papanamanan ay bakat. Kanayon karumara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan Hanggang nga ron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga di asawam nila? Kasjay Anay nga anay. Anay lang timang mga kanyanan. Sakit pinalawam. Asino nga iti mga sikaso king kwa Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga agasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Hang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. Anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag tumay siguro Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da ije balay daman ng panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga min ti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpat sakpay lang tagluto. Pasensya ka nilay. Jak nga min kabailan ti tumaktar. Nili, adakan. Yala anak man bit iti tanong. May samat na tanga Indoy. Mayak samat ito tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailam mo ti bagim Indoy.
Nagapsotak pa'y matnili. Itantan pa'y lang nga. Agpapigsak pa na imbang. Katawan anya nga rod ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka ko man. Ay, uwan, sige, tay nakpay makilabad nga rod. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumbar. Tamasakit mo ni nanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak lang ante kanan yung nga panawak. Kumusta nga iti-follow up, check up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko lagtakan ng dagita agas ko. Kat no may bus ko manin, agsubli kami manin iti doktor ko. Kawan ano samtaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya dagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rimwar mo, mapankanog sa pulit pagsayatan nanang. Ay, amo manak ko, adanadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa ya kanayonan. Sana kasi di damaw. Pasensyaan yun ninili nanang. Tabunga la siguro ti banog na tayo chay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. Mairaman nakpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromit tan ti sakit ti sakakan sikat ka. Nay, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladotak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay ama uma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Jay Balayda. Duwa da pa'y mat nga agsakit. Duwa ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Nay, apay. Kuna yung ani indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipas, pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan maysa, si kamot tinagpilit anapan nagnaud ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamad pa siya rin ni Indoy ija balay da abakay. Una, tanay, di mo't rumrumwaran ijay balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yung balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Naggapwam nila eh. da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni indoy ti song batak. Aya nga itagta. Agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Iso nga siyak ti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, nape nga maparparigatak-tatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nelly. Nakaawag ka ba't? Kumusta kan? Han nga nasaya at, Johnny? Ay, mabalin nga kita, ta. Ay, katwa na. Sa dino ti pagkitaan ta. Sa kanati mangibaga no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay kunam nga ibagam kanyak, Nelly. Ay, kwa. Baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. No kayat mo, si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige. Tulungan ka nga ron, Nelly. Si kan tagbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Diyak pinalubusan.
Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalata takas tamot tibilin na. Magyaman na ka. Awan pang suldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema inday ta, indoy. Ag-awid ako ni EJ balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Adakin ka na italin. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito'y. Ha? Kat EJ balay mo ngay. Aday ujay. May mayat dito'y. Sana bale. Tao may kapaspasyaran dito'y. Sige nga, Rod. Naupay akon kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, adakin ka na italin eh. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lukas nga rod. Datan. Johnny! Hello, Nanang. Hello, Nele. Apay, anya dyan na amuan me. Puno ayaday chay. Han kon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisina mon kan kwa na. Ay di kalamaas siya na nako. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han! Ni Johnny ti kayat kun. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay hanan, Nanang! Agyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasuan ni Indoy. Apay ngay, kaasi ti asawam no awan mga sikaso. Hangko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Kan sina akon. Anya, apay ngay, kaasi mat Ay, basta man jakun. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo latta, nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinili, ti kastoy kanyak. Wan nga, Rod. Nakakaasikamot anak ko. Kasta lang arodan ti kasasaan mo. Sininaan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola. Inikak iti bulong ti marunggay, kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amaw no kasano makasubad kami kan kahilda. San man aday tasubsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda? Uy, talaga apumigpig sa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napanak pa'y nagpasturan Kitaom tamangan mo't numabignat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sigatin ang patpatibker kanya. Tapno pumigsak mo na yun. Kitita, laimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan tagtrabaho. Nana, ada ko may baka kinilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ay kawan na. Maawata kaunti kaya't masawan anak ko. Kunak man numaturog ka ito'y pwesto tadyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak man ang nubigat, wan. Agawid akong tanay rabin. Sige, babayan, wan. Tay goodbye, kiskon. Sige nga, Rod. Ingat ka, awan. Kunak tupay kat! Husto tinapayagan nga atap ko! Ha! Lida! Apay ka ka dito! Awanan kay tipay na babaeng karanggandyang ka! Tiblo ko! Anak ko! Lida! Husto ka itan!
Nang... Ha? Nele, ada ka? Ay na, naimbag man ta nagawid ka. Malalala, sumrak ka. Ang apaya kastati itsura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya? Kakas-kasak dagayam. Idi pinaay ko adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. Anya? Iso nga na ilaw-law, anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kung nga mindan anak nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalbali sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami dun da indoy kan Hilda. Agkin ni kida matan. Ha, agkin ni kida. Sa daagkis. Anya ay datang itsurandan. Indoy! Nile, anda ka. Nakapasyal ka ba? Naimbag man ka nakapasyar ka, Nene. Apay, anya tararami dun yaw. Akin ni kayo mat. Gagangay ti agayan ayat Anele. Anya, ay nagluko kan Hilda. Pinagbantay ka lang nga minagaw mo matgayaman ni Indoy kanya. Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamhaan tatan tagsubli akon. Lading hitag nilay. Ngum ni Hilda itantay ayatag. Kun di mo't agdan sa balim, ije sentro. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, Indoy urnusan tante amin kanyata. Ngam, apay ngay, adamatan sa bali nga kakin ni Kim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traidor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni Indoy kanyam nga minagaw mo matgayaman. Ala, anya ngay ti basol ko, Nele. Sorry ti amok akit di mon sublian ni Indoy. Traidor kayo kiti nga duwa! Diyako napupuutan timbagbaga kiti day diagundaway. Nakaisawa nga matgaya manitisa na may parbang, banag apagbabainak launay, kalpasanday di nga aldaw. Nagkasar nga rod dagiti duwak at diyakon riniribok ida, tawan karbanga. Kan basol kumatlaang no apay ang nagbawing iti sa bali ni Indoy. Dahil naman nga rod ti Jack malipatan akapadasak. Tuy gayam mo, Nelly. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Nabara kablaaw para iti tunggal maysa itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabsat Baldo sana pud no nagan tintay patangatang drama ita. Ngamsakbay na hello mampay kani Linlin Berwega, Sally Chinyona kani Elma Busanya. Kasi manti ko na ni Kabsat Baldo. Dear Manang Biyanang, nalas kano ti ugali. Kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak, tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko, imutak ida. Katap namawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay, apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ke, marigrigatan damot nga politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabtrabahon. Kabailak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka lagi jay.
No sanda ko maanak as asawa, di kadwata ko mapay edad dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalay. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta man ang tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamat. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y lang tibagamat. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak iday. Ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka, tila lawlawatem. Manon adi ka dati napalabas, ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin, nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron di amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no idi ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda, iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong tay binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tay naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos mo't tantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lakit ti kastoy abiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasit ti mulmulaan mi alo ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot so kayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula ta ijay. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita jay daga. Baybayan talagtan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutin na. Panunutan talatan, apaset ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no dimon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ta ko na Tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadanday di kasi kalawa tinaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan titawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ida. Kahit aking putot ko makadakwada no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon.
Kadyay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. Adda awit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yung adwa. Tano na bartig akong. Gundawayan yung matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa'y laang. Mapakawan kamot kat no aklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pay laputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Didak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arog dagi dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Ganday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagi dyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumpare. Iso tim malaandasan na siya. Diyan ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, ngaron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabkabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti pa nagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy, ngaron Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naunod, iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit lang kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na. Imutan na. Gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti tayo dya abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pay nga rudan. Kunak nga rod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jak mo nga rod no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan. Ngamawan latta. Natangkan latta ti pangedang nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Ay na nasapa. Naladaw pa higit din Di nakmairining. Kung nakariingin na kamasaba. Nasipngot pa'y laang.
Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay ah. Inton aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, babalaon. Nasakit man ang tiyan ko ah. Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin dahi tapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging apreso tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram nay, nagkutungkan. Apay numanangdan kalaangan iti kaduam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan ah. Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray si siya ngagtrabaho. Nalakalang da ita. Hello Jimmy, kumusta ka di tabron? Masayat lang tabakad. Naging Christmas ng disuldo mi kini bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man no bigat bakad. Inkanto gumatang iti materialize. Ta, agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaatan lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaid ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararag taan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo, anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wena, ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw, agtalinaad kumalatta ti kinapakumbabayo, anak ko ah. Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanyak. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada, iso adim moras ti panagbiagda. No saan aga po kanyak? Saan da ngagpursiging ngagtrabaho? Imbag ah. Tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang dito nga aggamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanyak. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da ngagpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabangla na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damateng. Kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na. Tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan. Nga misumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangaroden. Tulong damutin akadataan nagandak da. Iso abayadan da titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray i-half the price kon. Tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na. No pabayadak titawidan nyo. Sana bale? Tanapintasen ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. Adamot nagatang ko adaga. Ngam unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan nyaw. Da kami laen ah. Tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang.
Agpagatang tayon to iti materialis. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo a bayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rudan at idaga atawid da, tabi nayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad daday jay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad daday jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Saan dan ang pakan ano tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di mo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raw. Wen, manang danak iti uray maysa wenno dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intad dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Ket nagkurang da jay, umutang ak. Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan Jimmy nulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na di agbalbalew. Ay na, nagpagsamot ang titudo bakal. Kasano na ito yan nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasarungay jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya ta kami din ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. At nusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kao no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapoy iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tayin inot metla na ilaklako, ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat adu aleksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kataging gangarudan titoy, tigayam mo baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa.